narana maka antam akam na nauri ka ni kiribas ni kapane ayo ara pakabu ayo kiribas resilience ke kiri resilience ara kona baki nto pai ka nganga mani pipitaki ni kanwani pong ako po ni pai kiribas sa panchoni maki ma tetangira sakachi awamai sa yatare na mara pakau ya kaina ay kakakokor Meura, ipopoto yon da pakauya wana yara ikawai, kera pakasibu. Aya konapai, akora koraya rarun dikiraki. Ara poponda no mara ikarekipai, atangina napara agiribas. Sinaka kora koraira anu agiraki. Nikapura aye tapera amonje tangiraki. Nikatanda nana pota namita nikapane. Paana dikiraki inanun takaupai, semerurung cerau ba kukurei ayo ara pakabu ayo ara konamaki mtotok Nauri o karak na hon na mon de tiri te Kiri Resilience Podcast yan di Oko Vision menanavis de Peristens. Kita podcast ayo sinashare na ko mi karaki rongorongo makuri akiasa ni koroya tawteka ona ki ite beya yon climate change or disaster risk management ngai kirata tikira Ngai Isabella Towe os nang kukurin mora na meroro nta tayo mera irua at sa korobok menanavis de Peristens at debato kitavisa. Sakorobok kuna meuri welcome to Kiri Resilience Podcast. Manya sinawat sakorobok kuna ispawan ko pa tira bukin te Kiri Resilience ka yakorowagin tayo nayo. Kora pagidata, wante kay nanuaki, te tatatay ke karakan tatatay yon, pipitakin kanuan buong, ito botan na meta. Aron ka nakuha ng tayo, skanta ni ngaya pa, inarosi yarik, kaya ni kitipes ay kamais. Saksi yon daraw, may anak ko na napendo ko yon nape. Kaya nga, anak ko na nunguraya kinaki. Tinanon titaripon, kaya takin kay pa kitipes. Ya mo nan tuat ya temen na jameta me na taripon inang kakawag na pa sinakapungan na yay kay ibukin de yakinan o kang rayakin o karikirakin na takin bibitakin kanuan puong me kanuana aron na rakatawroy o karakan na rakuname kini kahit taray kangangay kana ko nandik men bibitakin kanuan puong asa kahit tawdi na kon tinapchiyen ari ngaya po kiyan nanganira kini karikay yarapain makuri ay kasi nakunani ka po nga na naroon na ako na anuragin tayo yung awesa kang rayon. Kora pa sa koropo ko, sa tayo belang kakawag si Bangam na narapatan na patatawte kaya te Kainik ke te Kiribes National Expert Group yon the climate change or disaster risk management. Ukuran ka para ba tira tapin anopis te Peristens in tira pa tayo ori kingwin nakwan met sa babayri ay. Kora pa isa pira. Yang di anopis te Peristens ngayari pupota ito koraki. Ke kain te bota ke atake narana pate Kainik. Aki kaina ki doia tanda peka we ka kakoro men anapat tautea kana tapon makuru tautea ka ministry sa ka kakoro. Dapat ay kaino ameta. Bota kin naro. Bota kin pa ki yei de me te wakin ka tauroi ke ni makuru yon pipita kin kanuan pong. Te pa ya ka karoi de Kainik. Yei na powi ka karoi awat te tain teririk. Ke ni katoa kuata. Ke apota kia itenan directors ke na ke kain de Kainik. Bosi ya yango. Ay kakakawa kin de ke me te katauroi ya kakorakoran to konamek ina kon kaitaran ka anga ay kana kon andike men pipitaki ni kanuan buong. Andi ke mes pangan te sakoropo ki nanon terapat te Kainik. Te kantani nga pa ina puposi yang ay kakakakuro. Men dapat ay kakakakuro. Jero pa na kia te yang otowana ke te kaanga otowana na kinuraki inanon te pepeire. Ke te kaini pepeire ne perongaki me ron te Kainik. Te kantani nga pa ni kapeni kaanga me peikarari kay kana kona andiki ke kona andota kia itimenna metemenna
ke rapata tawana me tawana yon kiribes ana konani benennus inanon te meruru inanon to kasiango daina na bowi te keinek en kawa ke yu ba yu aranga ni boki ya kain kiribes ya panin jero bana ke te menna enesu ke nesu ku minta ni kapene na benen nora ke yango me kawa kia inanon te bebeire na beberonga te keinek Era ba sa korobok? Sina merorong ano yon, tikipun ko ki the theme the podcast ayo ana porao ki bes sinanon na economic ki ana journey nanon na resilience. Kunan ka para patira roy na ki teteka economic o tera ka antan nga ki ron te potan na mata pa na kunan nanon teteka economic ki resilience effort. Te ana porau kiripesi nanon ana economic e poni katerea te wake ayo sa ki te wake abu te keinik sen te meto ni karoi ana makuri ni katauroi kanuan na porau katauroi kadikira ke to konemeki e bugini kai tarani ka nganga ka na kona andiki men pipitaki ni kanuan buong meto konemeki ana na ki kai pon aroran te meto ni meu ni karoi ara kati e kapon dikiara o rawaki on nepera ina na kina pe kai yaron to waya ni bota ki niyango kasi to wanaki meruro ki naron pipitaki ni kanuan buong me bai e kariai ni karawaki ni kai tarai ka nganga i kana kona andiki me yei naron na te meto ante akina de prestens o ina no naki pa sina konan katauroi arora kati meto yaron kateira on makuri waki ai ka pongana mentau ibukin kadikirakian nara tauroi o kadikirakian nara kona meki ni kai tarai ka nganga i kana kona andiki me pipitaki ni kanuan buong inang kakawaki pa ke te menna nakasina nukuaki pa ngaida ni kapene ioni kiripes ina penen nairi on na ta estria ni karoya ni kai tarai ka nganga i kana kona andiki men pipitaki ni kanuan buong Nauririk sa koropo ki kan marorong kan ngayon the kejip. E nakangata kay ni Bede the kejip ni po karon kailan tewag ni tukuan ka nga ngayon bibitakin kanuan buong yon giripes sa panin. korapa mem sira kani sapera te keichip ponte te kai ni peai are wa poki ken kataurawa ki ron te keinek ayo ta kawo ni keichip esen wa kina ke te mon nang kai wa kina ki ta kawo karon ta kawo me ayo te poki ke te kai ni peai re apota ki ye yango me yera pe kawo o ya kario tanda pe kawo ke mena ke ari ki pakain te keinek katauroi ni kai tarai ka nganga i kana kona andik na konde kiripes men pipitaki ni kanuan buong yang ni kawa kina te keichip inonon te keichip ana peronga ki ai tenani yango ni boboki yon kadikira kian to kona meki ibu kini kai taran ka nganga men pipitaki ni kanuan buong te kantani ngapa tenani buoka ke karokoaki ibu kini karawaki nanon te keichip ana karawaki ni peronga ki roi ina ki ire ke ka ngana na tapuro kini pekataya kita resource kini mena karawakin peronga kin tero pa na nakapungan akin kapya ni buka ibukiya te botan namet ya panin ati keichip saksi bukiya tani buka kita tan nga buka ibukin te karikirakian to konamya ki ibukin kaitaran makuri ki kanganga ikanari ki men kanuan pipitakin kanuan puong me pun ana buka na pekiribes kaya nawagi te tautea kan ikiribes adi enanga ibukin bukan na iyo ke bukan kanganga ikana kona andik pa nakarawa kini kawa kina giroi on kamena kin na ria ika akakakoro on nakisi pene yon si te terana ke si te kini kanganga to wana me na tapangaki pa na pene ni puya ito koraki Sa korobok, nakomma te sa bebeire ante bota ki kitera tera na te keinek. Kunan ka para pa akanga ara pe kawai ka kokoro ni koy kutaki on korowa non na kanta nga ka mayroya. Diki ibukin kay na noya kain ki besa panin. korapa kita tandam siraki ay sa punang kakawagi pas naki si tara te kanganga na kona andiki na ko yakain tarawa men pipitakin kanuan buong inangin kakawagi na pas na rosia ken bokia ara koraki ni kapene akikiamena yo annape ay nangin kurin te akin na pan terapata te keinek yai rapatana pe yai na pe ameta ke tante ya ke aroko men te tapon makuri ya te msia are te piakini council ni kapene yo annape te kantani nga pa rinanon na meroro ki ana powi te keinek are wakin na ni katoa kwata te didik e na pun kona na pe no sia ipanan te kiripes are mena yo annape rinanon te msia ke rinanon na ano ameta te msia
Ari nga iya te bukia. Awan kan naranga sina kona iya indosi ya kain buki. Kona iya ni buki yo na kasina nukuya. Dero ba anasita po kain taraw am kain no anape. Pana pene ni bukaki. Inano na beide te kainik. Inano ni kamakuran te kain ni beide te kaijip. Ay kurin na pente akin na pandona aron na yarita ki yarita ki makain no anape. O iya na pete te wakin uko kere kakarawa ki. Ibukin kakayakin kanganga. Kita kakayon kanganga ikari ki ano kona andi ki manipitakin kanon pong naron na yakinakin na na te Integrated Vulnerability Assessment ke te IVA. Dain karawakin te IVA ke karawakin te survey ayo ke te togo ke ayo apun karawaki on nepe awan nepe te tai ari na kona ye ni karini ye yang o kain non nepe. Kana tao apaka may iron DMC ari dapatan te tau te kari teraruaya council me rapata ika yon nepe. Ena kona angkan nyendeke tain te wakin ugo ke yon te IVA ke rinanun te IVA pa aya taina pendang aya yango aya nonori kosi ka nganga me pai ika ariain yango ki ken karina ki inanun te yango inanun tain karawakin te IVA. Kora basta kora bukin nam kaya ko. Kan ibuki ata ang ngoro atan bata ko nata ye. Tira na kanta na ngay yamen te Kiri Resilience Podcast te Kimina. Kora pa isapira me am siraki. Ikaw ang orang kanya ki Kimina. Ano ko na ni mga nuraki kain terapat te kainik. Mendita yayo skandan nga yaratan ni metak o ratan nungura panatime to an metak o nungura na kun kongura na pa kay mina ke tinan episode ta kay mina. Ikian ko na iya inong panaya menoria kain te kainik ay katinan directors. Ikan ako iya yanonori ay yara pa kau awaya dede ki ay meroro inanon te podcast ay kay mina. Oska nga iya ni kapenatan ni metak. May morari kituro na dikira ke pana nakatime to aron na yarita ki o yung ora o kasi yang orinaron na iya comment dero ba yung ano ko na natagi patira ay kahit tara mga iya ano ko na ni katawro ay tiyape na ko yay na kontay kanaro ibukin ko ang ora ay kay mina Kuna may ulit sa koroboki. Kaysa ro kung tagin na meroro. Tira ko nga kung kasko na ko yete botan nomata. Dinanon to kong ora kiti Kiri Resilience Podcast. Kora pa kita ta ikan ka ungaya tani meta ko tan ora ba na time to na ko ni ko ang ora o ti episode ay kay mina pa to ko na mek punta pim o tabiw to ko na mek punta pera ni kabene besin da Kurang tadi sih dapat sa kora buki bukin nam tayo kwastan nang Riki bukin nam kaya kami meroro ikan kakawang kita ye. Ko besin dapat. Ano ko imitan meta ko tanong ora ayo is pamuana ikato na makaina sinakani ko rin merong karak yon bitakin kanon pong ke climate change and disaster risk management. Ay punta ka kaita urik na kon takakira kaya tinapchin ibukin pa utokan na rakawang orayo. Mga tatay rin sila mga kais po yay stay tuned. And stay resilient.